Prijatelji, pozdravljam vas. 2 kapi i raste krastavac na tone. Dajte ga krastavcima i berite u kantama do jeseni. Sigurna sam da ćete od danas nakon ovog videa ovo dodati svim svojim biljkama. Ali prvo stisnite like i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi pretplatite se na kanal da vam ne promakne ni jedan savjet. Pa idemo na video. Potrebno nam je sjemenke bundeve 1 kašika, topla voda 1 čaša. Sve stavimo u blender i umutimo u blenderu. Razblažite 1 čašu u 10 litara vode i sipajte 1 čašu ispod biljke, a preko korijena, jednom u 21 dan. Hvala vam na gledanju. Napišite nam u komentarima iz koje nas države gledate i podijelite svoja iskustva sa nama, a video pošaljite i svojim prijateljima.